Ons is by Forest Gate hier in Hakewil naby Plettenberg Baai en ek is so excited vir wat nou gaan gebeur. Ons speel darts. Hy het my convince om te speel, so I'm playing too. Maar ek gaan baie kak speel want ek het vir 'n baie lang tyd nie gespeel nie. En nou sê sy ek gaan kak speel en skop sy almal se gat en dan ek weet nie hoe nie. Hey, boel, one. What the hell? How did that happen? That's so camera, bro. What are the chances of that happening? I don't know. We are playing 501. Closest to the bull begins. Verloor hy teen 'n vrou, né? That's sexist. I'm gonna skop vir jou. What? Thank you. Love me. Dit is so R100 entrance en dan best out of 3501 en ek het een verloor, so ek as ek hierdie ene verloor is dit man down vir my. Die gees is lekker op hierdie aande, jong. Lovely. Good job. I'm out. I lost. Excuse me while I go cry around the corner. Okay, my lovey, guess what just happened to me? Did you win? No! Sorry, Okay, I'm gonna go drink myself happy now. Waarom is Christine nog in, so sy kan die geld wat ek verloor het dalk terugwen? Die vrouens is in anyways op 'n lekker streak vanaand.